lo tu ni Kuki news hen bezo se na bon cha ven lem nei vin tu lai hi new so hi han igam sung thil so ho jong hi ivat na hi le hasit aumin igam sung inam sung jong hi thu jong akisei nom be se pon hi jong le mi pin I het nom deu kata sanin hi ji chun chom cha hi jong le update hin bol hui tin mi pin I het team na di win hil chen ho in nei jing deu hin tin tu le tu a hi inam din mun jong hi ha sa le jing a hi in I to bang din mona hung din wa I chan ge a gal in bol wa ni le cha ho hi igam sung wa I chan ge a in tho deu ham ti ho jong hi sei thei a hi pon hi ji chun thil hung dan ho a hi lo le tu a ta chapa mi som le li ke man ho jing jong hi phateta a hla do na ding I macha assurance a nai lo ji a jong hi a in sung mi ho ding jong I ga ge la hi le po na be se jing ji in hi ji chun tu ni hin igam sunga inam sunga hi I to bang boina jong le Kuki Chate pathin to idin khomwa Tuchung Vang inung lu kit nge wa hi le ei kai thoding THISAN talo mai the hi ti jong hi het no wa kanam mi te ho phateta ai pan no wa government pa hiang hi han a hi lo le email ma ho hiang hi han I thil thum pau hi imu theina di wa tin le ha tho ai pan no angai ti hi ka sei do no min alang khat na lang khat lang event nova email ma ho lang event nova pan ila au wa hi le wang chu I lu kha te di wa hi in hi ji chun ai the ai le inam pin angai chat I gam sungin angai chat I gam sung ven bit theina dinga tu le tua Kuki Chaten I thum pau hi I dal ha lo deu nammi te lung hlalo hi la I pan dewa hi ti pa hi iga sei masa no hintin tuni 18 May 2026 mi khen khat chu 19 May 2026 jingka langa jong ivet ta deu a hi in ngaji chu jan hi ahong sot tain a hin la tuni I holum na deu hi a hi la topic chom in seu hitin hi jong le mi tampin I het deu khat chu tu chung thil so hong ki pat na ho a hi lo le tang khul ho to yung boy tha akit na ho hi pastor thum embus anaki bola NSNIM le ZUF kamson ho hi chi ho ki tho ho ma Kuki Chate pastor ho in tha pi jiwa hi chi to bang thil so hi atha bia tension hong sang kit na alanga kimat to na ho jong hong a hi hi chi chung changa hi tu a hi baptist langa leader ho church body ho hin eta chu Manipur CM Kem chan aga ki mu pi win tangkhul la Kuki ka a hi chamna ke hon sei wing ti a hi ki mu pin ho jong aga nei ve ti ho jong hi mu a hin tu le tu ama ho to gon a hi le sanapati le Kangpopi district sunga hungova ita sutang khulho a hi in Kuki Chate a hi in kimu pi na ding a hi program asi movie ti ho jong hi mu a hi in tu le tu a jong hi ama ho hin achil ha pi god jing dan hi a hi le church body of offer a hin bol now MITE CMY Kem chan hinga ana seu cha hi le ke ho hin tu le tu a hi tang khul le Kuki ka ki boin ho hi church leader ho ji a hi in hi ji chun ke hon pan lawin gatin ama ho ke ho pi wing gatin nang in thu pin lang security ni pin lang hita chu Kuki ho a hi win tang khul ho a hi win ke hon ki mo pi wing gatin ke hon chamna sei pate mo wingi a khuti lawai le community ni ki ka a nasata boina hung so sang ding a hi ti a hi Manipur CMY Kem chan hi aga ki mo pi veti a hi in hichiwa hi party ni a hi ven baptist hi jong le party ni a hi ven party khat hi a hi la council for Baptist Church in Northeast India ti a hi in khat hi a hi le Manipur Baptist Convention hi chi te ni CBC NEI hall
MBC ho hi ki tho homova tua hi Manipur gam sunga tangkhul le kuki ki ka ki boina ho hi ke hon pan lawing e aji chu ahung ki boy pat na hi church leader ho embos ki bol ji hi in ke hon pan lawing e ti a jong hi sanapati le kampo pi district hin chon dinga hi ama ho hin to gon anei ve ti jong chu ahung ma sang wa jong iga he theine de le in kigin theine de wa iga se wa hi in ngaban le tu a hi kuki in pi in ngita chu innam mi izan ham khat naga khutna tangkhul te khutna tang dena mi som le li tu ni chan gea hlado nai lova a jingzi a hi total shutdown ke koi hi in hi chi total shutdown a ke koi na chunga hi national highway dunga jong hi nasata gari hi ke tang dena ane ding achading ani ding acha ding talova truck driver a hi in passenger a hi in izan ham khari GENTHEI ta min Assam Rifle hon jong ni la cha ho aga PVT ho jong chu kimu in tu le tu a hi truck driver a hi lo le truck association hon jong a phun piu hi ivet na hi le a chang le lung han omin ngaji chu tu ni a hi chi mi som le li in koten I chan geya GENTHEI na ato wa nelo chalowa ni IJAT GENTHEI a hin tho hi tam tu ni a hi chi truck driver ho koiman asu GENTHEI jong hello ni le cha ke hol now e hon iga su ban pi ban na hlei thailo dio hi ti a ga ki eng bol mo mong jong hello ka gam sung na ho thailo dio hi ti a ngi chiwa mi som le li hong ki hado lo ja ki phin na ki ne ya lam ki kha na chunga ama ho ni khat ham ni ham ita cho hong ki tan den le a GENTHEI dan a ha sat dan ho ga seven tu ni a hi ama ho bang hi ki man hen lang hila in koten I to banga GENTHEI a tho deu ham a ki chat deu to I to bang condition ham ti jong a het lo deu to hi chi ho to iga compare a hila tu ni a truck driver ho phun ho bang chu vet nai le lunghan do le jing a hi in a hin la tu a national highway 2 ki kha je a hi truck hi zanga wal lang hi ki tang dena hi ta chu Manipur meitei gam sung kanglei pa nga jong hi petrol ho jong a tapon abal ni le cha ho jong hi ani anin aman ho jong akal kit pantai ti ho jong hi mo ahin e ho si hi povin tu ni a tangkhul le kuki hin su to jong hi phateta a mastermind chu meitei ho a hi win hizi chun ama hon jong tu ni a pan ala a lung thim phat lo je wa GENTHEI na ato hi ti jong hi iga sei do nom be kin ne hi a hi le hi chiwa hi NSNIM le kamson meitei ho arambai ho ki tho khoma hi ta chu I ho la cha hom na san ge jong hi ei tha pi wa dailo bola e bol pe wa hi in a hin la hi chung changa hi center force hon mei teile tang khullang operation ball talawa e ho lang zo hi nasata operation a ball kit na vin hi chi ho hi a root cause ho phateta in ho la hi le a center a tilhen Manipur adinga center to infal hi hi chi infal khopi sunga pan la hon to gon a hin nei na wa ko na tunia center force on hi chito bang hoi pan ahin lawin he thim na diwa tang khullanga leader ka hi ti asangka sar a hi in kukilanga leader ka hi ti THADOH leader ka hi ti a panla lamza thang a hi in aban le mei teilanga leader kokomi lam kai pa hi chi holoi ki thu khom wa chu tu a hi nasata ma wain government chalai da na hi na ato jeng wa aji chu Manipur gam sunga min a het cho hi le kuki naga meitei hi cho thum a umeti a hin hi cho thum la cho ama ho jong hi cho thum la cho represent khat a hi je wa chu
tu ni a hi ma ho thu jong he ala wa hi in tu ni a Kuki Chate a victim ki hi jong le sepai ho in igam sunga operation na sata hin bol ven hi le hi chung changa jong hi dei lo vet sa na chief association hon jong lekha ana son ho jong chu imu wa hi tain aban le hi chi thil so na chung changa hi lam lien ho jong ki kha jing na lai a hi in ko tu in thu so a hin bol na khat na chu jing ni ho 19 jong hi total shutdown na lai ding a hi in hi ji chun tu ni banga chu 6 to 9 chan ge hi kai hlang ke hong ki ding mi pin imamo ho iki cho diu hi chi zo ting le total shutdown hi chi jom ki ding a hi ti jong hi thu phon a hin bol win alang khat langa chu hi chi jiribam langa jong hi kai mai dung ho a jong hi Assam Rifle hon pan analawin tu ni a chu community te ni ki ka a tameng long gam kai sunga hi chamna a theina ding le amuna tu a ki boina ho bang u khurlanga tangkhul ho to Kuki Chate ki boy bang wa hi milong ho to Kuki Chate ki boy lo na di wa hi Assam Rifle hon jong committee ana ko khom win Kuki langa ho jong ana ko win hita chu milong lang ho jong ana ko win chamna a ding dan ho le chamna maintain ding dan ho hi holim na peace meeting ana bol khom pvt ho jong hi mo hin alang khalanga ni chi I pastor ho dailo bola ei ki bol pe a embus ei ki bol pe na chunga hi ivet na hi la lam za thangin tu ni a hi Kuki Chate ei ngo wa hi na hin la ni chi ho hi igel dit det na hi la tu ni a hi lam za thangin Kuki Chate thimo chan sa theina dinga hi hita he aman to gon aneya meite ho to ki thua embus a hin bola abana Kuki Chate narrative war bola Kuki Chate ngo na hin bol ham ti jong hi gin chat thei proof tampi hi hong do ta ni chawa jong hi ga beleu chun a ki ho na khat no screenshot hong ki bola hong ki thot a hi ni chiwa aman a sei na chu tu a hi Tony het de wa hi in zan hi masa video a jong chu kana sei ta in Tony sing sit in thu ana sei chu ki chi chana na sei do a hin hi chito bang thu asei pa hi ei ho thil bol expose hung ki bol a hi ta in hi ta hi thil a hin bol a hi le ei ho sunglang ho jong thil ho tampi a hin het do deu ei ho sunglang ho jong tampi problem hung do ding a hi in hi ji chun a hi theya hi le hi chi to bang ho hi anti Kuki campaign ipat wa ngai tai ti a jong hi thu sei cho ti chu tu a hi e ho hin I pastor ei tha pi ho hi e hon isei na wa chu NSNIM le ZUF kamson ho kingo a hin hi chite ni hi gin mon a len ta ne ya ni ta chu ngo na ki bol a hin la lam za thangin aning lang khat langa koi macha don lo hil khat na hi tha do le Kuki narrative war hin bola hi chiwa ki that ho hi thado pastor ho hi win Kuki Chate thado avet da ji wa a thau hin te ti a hin la I pastor ho chu I vet na hi la tu ni a thado le Kuki seya boy a hi povin Kuki le meitei ki ka a thu seya Kuki ho na sata pan pingen hiki da hi win hi chila a chu ei hon inagel pha lo hi lo lam za thang ama hi e ho ei do han lang tha do chu Kuki a hi poiti pangtun tun jong le tha do le Kuki chu ki khen thei lo wa hi tu ni a e hon inagel pha lo hel khat amman hi ta hi pan a hin la a tha do pastor ho chu Kuki Chate Kuki a support lo je wa na thau a hi embosa bol wa ma hola mo ki thari ti to bangai narrative a hin bol cho a hin bol na hi hoita khole han mi khen khat chun adi e zong eti mai theu aji cho ama hi mei tei tang khul to pangkho ma na to hi cho a narrative a na ha cho ai wanga cho alang khat langa athu sei paw a ki ho na ho hi hoita isima hi le chun
lam za thangin Kuki Chate thi mo achan sa theina dinga hi meite ho agoya hi chi pastor thum ho chu atha nga pham ti a hin azi chu hi chi pastor hon jong lam za thang support sanga tha do hi jong lew a phung chan pi hi jong le nga dan chu ama a support lo je a chu aman meite ho goya Kuki Chate ngo theina dinga hi na ato ham ti ho chan ge jong hi chi athu se a ko na he mo hen to a jong hi I thu ho hi aban bana hong ki expose khading a hi in hi ji chun problem lin ta hin to theu a hi agang thei pe na anti cookie campaign I bolo angai tai ti jong hi a ki ho na ba ki mu hi cho huti a hi le chun hi chi pastor thum that ho hi tu nia lam za thangin Kuki Chate ngo wanga hi amman Kuki Chate ngo theina dinga Kuki pastor thum chu meite ho goya atha sa ham ti ho chan ge jong hi gin mon lin ta om hi tai ti ho hi het theina de vai ga phone wa hi in chule hi chi wa Kuki student organization hon jong headquarter ho hi win general headquarter in thuso a hin bol na jong hi ga belo hen tu ni a hi chi Mr. Tony in asay khatveini a Mr. Tony in anasay pen 15 May 2026 na Zonet Media ti YouTube channel khatna interview anabol na wa chu Kuki le tanghul ki boina a conflict pen chu hi chi hi a hi in ahong ki patna root cause hi chi a hi in aban le tu hi chi pastor ki that ho jong hi chi ZUF le IM ki tho khoma hi ta chu ZUF kamson ho ta hin ki tho khoma target a bol hi tia phatata athu sei pa chu sa pau he hello ho wang chun hello mai theu a hin la sa pau he ho chun hoi ta nga ya chi chana in sei do a hin hi chi Tony singsit in thu a sei na a ko na jong hi mi tampin a hin het do a hin mi khen khat chun hi chi a hin mu do phan wa hi mei teile lam za thang party ho le tu a tangkhul ho hi a eng si hi ta ben hi chi pha na chu social media mangcha a hi account IJAT ham khat hi hack ball na ding account IJAT ham khat hi chi Tony account Tony thu seina post ho jo si jong hi report an ban bol lo hi in chule hi chi thu sei hi propaganda hi ti a za na na sei loi jong hi tampi an o ma hi ta in a hin le hi chung changa hi Kuki Student Organization General Headquarter in phateta a thu phone a hin bolin hi chi Tony singsit in thu a sei pa hi ama personal propaganda a bol hi pon hi chi wa a thu sei ho zo se hi izakai claim a bol zo se approve uma hung ki sei a hi in ZUF hon a sei eti a ZUF hon IM ho ango eti na ho jong chu press release phateta a hi in chule aman athu seina appointment ho zo se hi ama lungela asai a hi pon aman propaganda ama deidana mipi puikoi na dinga asai a hi po in thil izakai asai ho zo se hi approve chet na ama hon a hin phon do dung juiwa publish ahung ke bol dung juya so an sai a hi in hi chi hi aman propaganda ama phat chom na ding le Kuki narrative ma thu asai na I ma cha am lo hi ti a hi na sei win abal na hi chi to banga social media a za chom ma information di lo ta hong ke so ho hi thil di a hi poi aman thu asai ho izakai ho hi approve so ke hi ti a jong hi Kuki student in jong pateta a general headquarter ho hin ita so a to thop naw ti ding ha a hin pan pi na ho a hin phon do wa hi in thu di a hi na ho Kuki student organization in jong ka head pi ve tu nia Tony singsit in thu a sei na ho hi a di so ke a hi ti a chu phon do na ho jong a hin bolvin ni chito bang thu so ke bola expose ke bol na ho hi ke hon kato sot novin a hi lo la mi khen khat in social media di lo ta propaganda a hi tia thu sei ho hi
ngi cho baseless a hi bo ve ti chu ama hon su min sit na dinga to gon ne ya aseyo a hi bo ve ti a chu KSO GHQ a kona jong mo hi ti a hi in aban kit na hi KNF for thu sei khat ga ve kit lo hen KNF phone jong press release a hin bolvin hi chi jan ha bol wa hi ta ni chi press release a bol na pa wa KNF in a sei chu a hi le 13 May 2026 ni a hi chiwa mi thum ki man ho a hi lo vai le social media dunga AI mangcha a mi gup ki man ho tu a missing tia tanghul hon phat chenga claim a bolo mi gup a hungnai poi ke ho mi amang e tia za za sei ho hi chi ke hon ka he khapo ve ama hon AI mangcha poster za za sim ho social media a hin thia thang wa KNF mo chan theina dinga thu so a bol pau hi ke hon ka het pi po win hi KNF leader ST thang boy kip gen su min se na dinga UPF chairman pa su min se na dinga bo hi to gon kinai a hi in hi ji chun hi chi ho hi a hi the ai le social media mang hon ibol ta lo di win jong he sa na hong kinai ti a jong hi a hin phung win aban la ama hon a sei be kit na wa chu hi chi to bang thu adi lo hol chen lo wa organization min se ding dei sa na organization ki mo ngo pong ho hi ke hon na sata in dem na ka bolovin hi chi to bang a phot chet na lo approve lo ho hong ki vel bol kit na a hong ki mat do a hi le hi chu ho jong chu achung wa got na ki piding hi ti hi in phung win aban le KZC in jong PM pa le kha thot an bol win hi chiwa KZC in le kha thot an bol na ajong hi point group lang an pi win alhang pia bai lam thei pena ga sei lo hen KZC in tu le tu a GENTHEI inam pin GENTHEI ha sat na atu na ho hi Prime Minister Pan Jong het pi hen lang Government of India in Jong neu khat focus hin bol le ti hi dei sa na chu lekha an thot a hi in tu le tu a hi ama hon point khat na aseu cha hi le Kuki Chate situation tu le tu a din mun law and order situation dan ho hi an seivin NSN IM le ZUF kamson ho ki thu a Kuki Chate Ukhu district a ko na no do theina ding le Kuki Chate su gen theina dinga to gon amazing na ho thu ho ana phong win aban le tu a hi MITE a hi in tanghul ho a hi win chen khom pi ho hin Kuki Chate thi mo chan na ding le Kuki Chate no do theina dinga hi to gon amazing win Kuki Chate a dinga hi tu a hi kadin mun hi kichat ta le gal ho jong hi aban bana hung lin ding dana hi mu a hi in hi ji chun a hi theya hi le ka gam sung wa thil dan ho a hi lo le ki tha ki mat na chunga hi NIA in phateta case bol hen lang government in pan la hen ti jong hi ama hon point khat na hi ana sevin ani na a sei ki nu cha hi le ke ho tu le tu a Kuki Chate hi kachi na ho kalam hla na ho lam len ho zo si jong a ki kha tan Kuki Chate a dinga hi ne le cha jong ha sa a hi tan tu a hi highway tu jong ki kha in to Senapati lang jong ki kha a hi tan ita chu meitei gam la ka zon thei ta po win Kuki Chate a dinga hi agang thei lam pe na government in Kuki area ka kichot to thei na diu Churchan pura patna kampo pi ka che thei na diu kampo pi a patna silchar ka che thei na diu Churchan pura ko na more ka kichot to thei na diu hi chi ho hi helicopter khat ningai to pi win helicopter service ho ningai to pi win a khoti lawai la Kuki Chate dammo ve set ka to wa GENTHEI ha sat na ka to wa hi le tu a hoilai ke ho ka kizen thei deu hi tam hi ji chun hi chi ho hi agang thei lam pe na government in ei ngai to pi hen tu ai bai rot na jong
podo thei ka hi ta po vin hi chi Kuki Chate ka ki hin so thei na diu dammo ve sit ai sit ka to wa hi zong le khat la khat ngam ta a hi ta chu hospital ho ka del thei na diu vin helicopter service ne bol pe in ti a zong hi an thu mo ve ti zong hi mo ai in ani a thum na a cha hi le ne le cha lang zong hi lampi kizot to na ha sa hi ta ji chun Kampopi district adi sena Kampopi district sung hi amalang ahin anung lang ahin ki kha cha ahi ta in hi ji chun ahi theya hi le ka gam sung wa ne le cha hi ha satan hi ji chun government of India in agang thailam pena hichi area adi sena Kampopi district Sadar Hills gam kai sunga Kuki Chate kihin so theina dinga ni le sa hi government in agang theilam pena nin ngai to pi vinti zong hi thumna ana nevin alina a cha hi le security force ho tam thei pena tu le tu a hi tanghul hon jong Kuki Chate tha chimit na dinga to gon anei vin meite in jong hi chi to bang ma chu Kuki Chate chunga si na hola Manipur kiti na gam kai sunga hi Kuki Chate eino do wa tu ai Kuki Chate gam sung jing jong hi la pi ding ei go no hi ta in hi ji chun a hi the ai le boundary zo si border zo si a hi atam thei pena security force ni koi pi winlang Kuki Chate ni ven bit lo vai le genocide bol na dinga hi mei teile tangkhul in to gon anei jing ve ti jong hi he sa na ne win anga na a jong hi tu le tu a Kuki Chate simlai ho GENTHEI ha sat na hi ivet na hi le a ki vezopun tu a hi Kuki Chaten service ji ding hi ta exam bol ding hi ta gam danga ka bol jing wa hi in a hin la tu a hi by road na la ki che theilo a exam la huna ki hlung thei ta lo a hi ta ji hin kei ho Kuki Chate gam kai sunga hi exam center nikoi pi win a khuti la wa hi le tu a hi kei ho dinga SSC exam hi ta ta hi lo le center a net exam ho cha chum chum ho jong hi I chan ham khana GENTHEI ka tho wa hi tan a hi the a hi le Churchanpur a hi la wa hi le Kampopi district khat zo zo a hi nikoi pi win Kuki Chate dinga exam ball ho jong hi kei ho adinga thilha sa hi tai ti a jong hi thumna ana nevi ti a hin a chaina point gu ma na sei ki no cha hi le political solution separate administration ti lawa hi Kuki Chate adinga ki hin so na thei talawa hi tu a ka chen khom piu tanghul ho a hi win a hi lo la meitei ho a hi win hi chi ho se hin tu le tu a hi Kuki Chate chunga action ala wa Kuki Chate tha chimit na dinga to go nei jinga Kuki Chate su mang thai na dinga to go nei jing a hi win hi chi ho to nung chen khom kit ding chu Kuki Chate a dinga hi ki chat ta a hi ta in kei ho ka gam kanam ka ki ven bit thei wa kami pi ka ki hin so thei na ding ovin separate administration with legislature ti hi hi chi nei pi lo wa hi le ke ho dinga ki hin so na ding dang talawa hi union territory with legislature ti bo hi Kuki Chaten tu a hi government of India hinga ka kinep naw le kei ho ki hin so na thei pen hi chi ti lo wa hi lamdang kanei ta po veti a chu chairman KZC pu henlen thang a hi in chule general secretary thangjamang pu thangjamang amani mina soi ki kaya hi ta chu PM pa hinga hi lekha pe thum zen hi chi khat a hi in chini a hin hi chi thum na a hin pe thum zen hi ana thot novin Kuki Chate GENTHEI ha sat na ho le ingai chat ho tu le tu a Kuki Chate din mun ho hi phateta ana ji win center a jong hi ana pelu no veti jong chu mo ai kin na he chi chan chu tu ni Kuki news mang cha gam sung thil dan ho mi pin I het thim na deule ilam kai ho jong thip bia hi po ve GENTHEI ha sat na ho hi iti pan la ding ham iti inam mi hi
vai hop pia itilam dola kung tol ding ham ti hi ama hon jong na sata to gon ani jing wa hi izi chun mi pi ho jong mo lung ling law lova mo jam jam bol lova tu le tu a hi igam inama dinga tin le ha tho a alin aniu gal kap ding khel khel a hi po yum na chi wa I bol thei chan I bol lova I bon chawa I pan pha no hitai ti chu a chaina I ga sei theuin tin tu ni ku ki new sin be hin ngai ho zo si na chung chi win ga ki pa in bon chawin pathin in phat thei na bu jing taw hen